awo wona awo kasito zoza nti bakininamu tomana obanga wali hotel omusango anti amawulire gasobola okubanga gali gakafuluma aye ng'olwedde yamalira otayo okola ki okusaba basooka basirika ngali yamalira okutayo okusaba okwa vote recount basooka bakisirikira nga balina olukwa olundi lwe balikola ki lwe bali ku lukayengeere application yali yamaze okuluma mu system erimu nti ono yamalira okusaba so nze amazima gena abantu abava basaba vote recount babane n'ebigendera bindi ino kuba wobanga amazima gene ngwedi nti wawangula akalulu ate ng'olina obwagizi lwaki tojja n'osaba nti tuyiremu akalulu kayire mu kakole ki kalondebwe tubwoine bonabona abasabye vote recount wabone kyali emasaka kono we NRM na mere okitegeera basaba vote recount ngo bamuli akalulu bajja okwiramu okubalanga kabiri na mere ate ngeriyo ni box esitamu uchi twakibona ekamuli amazima gene masitula n'amatovu ekidume ekito twakibona mu lwatu nti yawangula ki akalulu baloda yava yasaba vote recount aye nga baloda ageme kyakusatu kuba oyo yawangula n'amatovu kwira ku onabeire meyo wa kamuli then baloda yageme ekifo kyakutya aye wageme ekifo ekyokusatu nga n'obululu ozira osaba vote recount yaki kamuli gwa wagutya gukali paka lero actually baloda ali ono omusano gwe kamuli awo omusano gwe kamuli tugujja kuwa paka kulayira kuba nabulira ni kadaga nga agwogerako yakoba ati mpegati kiduma kyagangula bati wowe namba isatu vote ero bukabiri kigamba ngo batakyali kamuli bwayinda nekye kyamuganda wange balieku kyalikola kuba balieku amazima gene ebintu byatambula bulungi bakola ki bamuwuda akalulu bubino kati bamuwuda akalulu nava nasaba vote recount atengo yogeire nti waliwo abakungu ababone bwakwebukeddeya olowooza ki ekiba kiri kubalibwa kuba ne kamuli era kiri mu kadaga ni lwaitonali balitamu bakabalira bukeddeya no ntizatebitegera kibajja kubala kalulu meeting omwo mwalimu ente esaganya ey'endawo nga bagira n'abayamba okuvaayo idukira endala eri kuluma bano n'abandi abaadi nga kyetuufu oyogere ku kyenda babataamu nti muna ere ye tuli kujja kufuna nikye baliku era omu kubampaako amawulire musanufu ino oba yena yajja kusaka busaka yajja kusaka ayida akobera eno ye yajja kusaka ofumbanga bindi balona bakufumbira bindi awona gali obuzibu munani nga tuviirawo nakolwa leero Uganda tubeire tuli kuidukira Janan Jakia Luum eyali kwa Archbishop mu myaka egy'olukumi eyo era yayitibwa ku mulembe gwa Idi Amin Dada. Amin Dada yita abantu bangi moslaba abanamadiini abaate abaali balwanira eddembe eri abantu yalagiranga abantu ababandi bakola ki bayitibwa nga bali kumala ku emirembe nga ye ali bona nti bali kumulwanisa bali kwenda kumutoola kuki banjire bona emikolo gibeireyo olunaku olwaleero yo mu district y'Ekitugumu emikolo gibeireyo mu kwogera kwa president Yoweri Kaguta Museveni amazima ge avumirira obukulembeze obwa Idi Amin Dada yakuba nti yali muntu mubi ino tabonanga kumukulembeze mubi nga Idi Amin Dada nakuba nti Museveni tayenda asoni wabusoni womuntu yafa ayi lwaki osigala buli mwaka buli bakugusa alina omwogeraku yali tayetaaga abantu abo paka leero Idi Amin Dada yafa n'omulambo gwakola ki tigweira mu Uganda muno ayi kinamaze nazuula President Yoweri Kaguta Museveni asoniwa aye muntu mulala yenkandooza gwatalisoniwa ni Idi Amin Dada ali musoni aye abantu abasigaire asoniwa era tubwine bangi aye Amin endooza ayina ekintu kye yakola Museveni kyamulumeino kidiku Museveni nguli aba yakati bano musado yankola kino andi obuzibu Museveni we Idi Amin Dada yafugira President Yoweri Kaguta Museveni yaliwo era yali ku government ye yali abona buli kikola ki kitambula mu maiso nga buli kimu akibona bucho nakyo ne byakolebwanga nimwe ne byali tayikirikizamu yabanga abibona kati omukisa we gwida Idi Amin Dada yavaawo Museveni bayida batyo bayingira obukulembeze oluvainuma yalingira ebintu ebyo nabina kuba yaliwo nga buli kimu alikola ki ali kukibona so tasobola kuba nga amwikirikizamu kuba oyogera ku Idi Amin Dada oyinza okuba oli kwogera ku bantu nga ba Sekabaka Sekabaka Mwanga oyo wokubiri yalagira okuyitibwa okwa James Annington n'abandi bali ba dictator okitegeera actually olwaleero giweze emyaka 49 bayita lumu mu 2015 President Museveni yavaayo yalangirira nti nina okuba olunaku olukulu mu Uganda dekakola amakulu mu Uganda
mukubo n'okwaimwe mukubo n'okwange ngaze muntu ngabe wabo neira bwe batanga